Ole, clear to te, kachanala, kalawlam la vek chawa. Hetianga, school no pang ngay sakhe, di tovat che, ten, advocate, Pu chhangte ronsia. Hetil he video enturoma, durtlang no pang hau, basa, linglo, nunga bit furte. Hetil of ang hianin, anatana himangem, di he. Advocate Pu chhangte hinaron soine. Video enturoma tu pocho. Bas nungan be trup lai. Hetiang hi dan kalania. Hetiang ti hi dan mangaman theini tin asoi bokane. Chutil chu shem thei ani dante dan kalani thute po. Advocate Pu chhangte hin ron soya. Zirlai naupangte tan nunna tan po hianin derthawng le donane. Hetiang rang kalchuanin. Bas chunga to dewa loin no tirzo changte chu thushan chu poni lova arim dan dana. Alu bek ang leka city bus zirlai nunga waibe tirtroi troyak chihi inhuman satanic lutuk dewane athushema hetinga overloading of passenger bus hi crime lian takani te kan SCBOA how to te hian in lo shelo hloni mo in van na ya durtlang Sihphir lam unauten Indian Motor Vehicle Act Consumer Act le business noy trangin bus khaltu conductor le owner te prosecute choitir zong tele transport permit te cancel sak zongin man laim thom kan la shelo lawa durtlang Sihphir tanga azol khopui chung school sanga bus motora school kai ngai te hi chutia mani tana lok theida torbera lo sabji chiam thenglo dani na phallo tina soine durtlang Sihphir vela college institute bus kalle ho veiwak rem chang ho ten hen school naupangte khungai thlak zele anmo lutuk zia sathiama henga mizo Christian bus driver conductor ten anlo chon tirve sham thin te la in Paul letter het ngei mangen in lo phallo khavele ringot le ngala tunge ingdan mangin nge chutianga thuneina Aizol City Bus Owner Association SCBOA in lo pe cheu nge durtlang Sihphir ni puin anmo cheu ti hriain thuneina in lo pe ve ringot jok khoi mi lo thiamola lo korta in nulu atulo nan le dan ang taka finally cancellation of transport permit te atlen rup lo nan tun ni som panga August kumsa ni som ni panga Indian Independence Day ma hian kamizo Christian zirlai naupangten thlamong taka school ang kai chunjom ve thei to jok nan thule la college institute bus driver conductor te in lo vo na tele ziak pwa in lo vo na khapna pek te kha poi in lo khoi pala mol phakar dawin thil in lo ti sual pal ani dei dante in she them tak nuwa thinlung taka ngai dam dil na zekin heng college institute how to te bus driver conductor tele durtlang la Sihphir local council nena lo pelut vat bok teu khai azelo lulai emai a Christian pathian ring tu ti chilo emai ti chang in lo shelo pal ani poin amizo lo emai ti awak tal te poin mole he posi advocate legal notice anga milo pom sak bok teu khai ni lo chuan official taka legal notice impact po ahardon chonglo ania tina ron soine zirlai naupangte motor nungan be thup lai hi video hi anin ho taila eta tranghian alo omzia ka thei ome durtlang la Sihphir chevela zirlai naupangte bas chonda ania hi anu tan hin him chi lo ne Pu chhangte point he thu hi aro soi to kha hetil chung cha hen legal notice pon dong har lawang tina soya he tiang rang kal chuanin tin soine he tiang hi dan kalania shem theni bokani bus conductor driver te ina ron soitel boka chinlok taila khote government school hawanya haga khongai lomrau lutok heta hena ron zia hi chirlok taila advocate Pu chhangte in ngai dam til turin SCBO effort tina ron zek telane baron chiar masak tang khanin Pu chhangte thuzi te kha lau chiar to a kametang khalin ngai dan tam tak le soizui tur tam tak zo piang theome Clear News August ni sompani kumsang ni somni panga durtlang mi pakhatin
an venga tanga school naupangte ni tin school kaldan ti social media video post chuan soizui a hlona sa hlia video lan danin naupangte chu bus kong khar le anunga te beten thlak lo om takin anomane video post tu chuan durtlang le ache vela zirna in khat bus polytechnic hindi training college ICFAI university HBC bus le dangte zirlai ten manchoi lova an phurthin chu Aizawl City Bus Owners Association SCBOA in du lovin heng zirna in sang bus khaltu te chu lekha pein naupangte chu phurto lo turin an hril nin asoi he thithleng chungchanga hian advocate Pu Hriata chhangte chuan hetianga school naupang ngai sakhi tawat chi ti thupui mangin school naupangte thlawang na takin a hawa SCBOA chu until ti chungchanga korta inlan kher ngai lo turin August ni sompanga Independence Day ma ngeidam dil turin angena angen na chu advocate legal notice anga lopom saktura shilin ani lo chuan official taka legal notice impact po har chuan lo thu a shilane thilti hianin thatna ani rolin thatlo na anga zoka naupang zirlai naupangte manchoi lawan chon thekha a that rol thawin tunlai anga chuanin petrol mante to sia khatiang kha zirlai naupang changkang chin chuan a hravek dorani pek ngai lo tima sela conductor ten pek lo tap aya ten 8000 atam jok chuan an peng ei donani university bus le hindi training school bus te khatiang khanin athlonian chon the ring lain phuran lo rem ti lawa nin heniu sinoron tar langa manchoi lawan chon theikha andu puilo te poni mana maro choi a thalem lawane zirlai naupangte in dei tak le thol hala chon theitur ani laya lenglo khopa hetianga anum le ta si hianin mitam tak athil heiane achan chu to do chon ngai lo tur kha poisa phulet na wanga chon lo phal chak loin an mani basa tihian an hnolui tla ro thina aleng lo kha an be tir le thin chu ani melsia apoi tak zitane athil chungchang hianin Pu Hriata chhangte chuanin hetiang rang an kal chuanin legal notice te po official takin an dong watang tin oran post ngia ati ngam tak tak po arin oma ingpu chuni se mi theng khat ngei dan hen ta lang tel photila heta pakhain tin ron sia he thil hi serious lemai thunei tu ten an ngei ven ran atha lemai khongai MZP malak wat awatrul em tin ron sia eta pakhatin ngoi teu basa khat chuan school naupang an thlai don ai chuan tianga chuan mai hi khopoi chunga po an la om zau zau ania taxi han lak mai don chuan alo to box sia ana jong chuan anti big don man o bus ten bulatang hian kalo clear thena an ron thleng an ron khasa vek chang chuan ka khongai wanga kalo clear wong chang tam khop mai tin soine heda pakhatin naupang ho thiam lo ani mai them chuan an chung te po school bus nang man torin in bo se ve se driver tele conductor te hian tuk thuan bar lo le bar mumal man bik lowin na kan thok ve ti mi hret sak ve ula eni chuan kan na ania kan thok khun bi kan nei ang hian school no pang emo sarkar thok poni se lo in siam rem se tu poni se engti ka nge tuk thuan anei anga an man hun turwa zo kha kan mo phurna ni lo hun bin na ya kal tlan kan ni ti hi milo hret sak ve te tin aron soine aron soida tang chuan bus conductor emo driver emo bus driver ani melani conductor emo bus driver chu ani arinoma ole engpu chuni sila he thil tang hianin ingei dante irin dante il rom te comment section lama lo nu chebe donia he thil hianin athalam zongin ngong anei don nge nia achelam zongin ti lo clear zel photang